болбосо ака сатам десе сиз айттым эле о башында ака. Болду. 061. Ошодон бери 1,5 ай мурун Өзгөндүн базарында. ошо маколодон чатып кетип Şu bayağı alıp narka akesine satıp keyin gelip men jaktırıp kaldım öyle. 15 bin payda versem berbey jetilep çıkıp kettiler. Hazır mına ülkesini üylöptür. Kısa saat satılat gelip görgüle dedi. Hazır 20 bin payda verdim. Berbey de deme ökön kengeş kiledi adam. Nasip de. Berse berdi. Berbese Allah nasip kılbagan bolat. Nasip kılbagan nerse hiç kaçan bolboydu. Berse nasip kılgan bolat. Biz de ele satabız da. Ulak aparıp çaptık deydi. Barışı zor eken deydi. Topta turat eken başta götürüp torpakta öyle. Tüyü Karasu'nun atı dev algamın deydi. 5 yıl bir kol жүрген at eken. Yaşın. Yaşın kança dedin? 6 as. Ge kıyal. Non karmak dur. Em müje hazır. Büte turgan jerge geldik de. Öyle nerse var be. Bunday ta. Bayağı Ne süreksin? bayağı palvan turat ka. Aka meni qarang. Em Yo'q, uğup tursangiz. Jantar aka. Hozir bulayam bunda tushunib aytdim da. Bu yag'am bir atam bo'ladi, bu yag'am bir atam bo'ladi. Aytib ochiq elasi. Aka, so'zni ochiq elasi. Bu kishini bersin deb o'tiribdi. Kishini berganda aka men 5 ming so'mdan jig'iladi. 230 ming so'm pul berib ot bo'lib yuribsiz. Jantar aka, endi 5 ming so'm ko'zini qaray turgan bola emas. Hurmatingiz bor. gelip maydalagan Aka, yo'qmi? yo'q, maydalagan yo'qsiz. Bayalı. Biz daha Gel aka. satavuz da bakalım. O Aka. keyinki adam diye moyla oğla da çın. Aka, xudo xolasa. Keyinki adam algandan algan jengil alış kek de. Bunda qiyilbayla alavering aka 5 ming so'm ko'zini qarab olchi. Unchiqmay o'zing bar ekani aka o'sha yerda ish bitdi buni. Ne oşo bazarda ham жақсы сұраған бербей кеткенсің да. Oy, aka men aytdim. Bazarda ham жақсы сұраған. Ova. Ko'tni quvib so'ragansiz aka. Ana ne? Hazırında gelip davet tikeledin, sen ayttın, koştum ve koşa örgen menen sena kete öğretti. Mendelesi, no sen payda görgen akçanı maga verse biz ököz jön sat vereriz, attıçı. Главное şu жақсы at болса болду. Ертең söz ұқпай тұрған. Ошо апарып сыны алып, чабылганын сынып, баял палван ака салып көрдүндө да тат. Aka, xudo xolasa otdan ayıp yo'q aka. Zo'r Zo'r bor. yaxshi. Boradi to'pga, jiyin aka. Tizginmen boradi aka. Topda turadi. Aka, changa tintima qulog'ina chavulgan ot. Tekshirib qo'ygan aka. Otning den soluğu, putu qolu toza. Ulog'i ham yaxshi aka. Chavib qo'yib, Artından tevlenip. Al o'sha yerda eski. devlet kelamiz, kelat tushib olsangiz. Bo'ldi aka, mana 5 Atın kim? Atın sırayın. Dilek. Kim? Dilek. Dilek. Ne kılayın hem? Koş desen koşavereyim ben. Buna men köter albasam şu videonu çıkarıp vereyim mi da bolgon nesenin? Şu 5000 kim koşsa altın. Biroq adamды qadırla çıksın ya. Aka bereyim otam aka. Berçi olsa suragan qale berçi. Aka bolboyt aka. Артына деле сатып жүрөбүз. Ova, Мындай кыле. Мына. Боптур ошо сураганын берейин. Жеткирип бере аласың бирге? Жеңил машинадан мен келдим, менде деле Bende o porter var aka bir o tutuyor da geçen atar tuttum da. bu kança bir tonda çıkpayt ko, Sana çıkayım da. Bayrak aka tutayım. Yetkiz beradi aka. Yetkiz beradi, qizalab qo'ying. Meni qarang. O'sha 30 bering. 30 bin paydasından. Razısın be. Ama 30 bin ne 25 bin payda. 230 bin buladı. oşo 30 bin payda veratpayız boşanda. 25 bin vertarsın. 805 kalgan da. Esepke kança oladat oşanda? 230 boladat da. 230 boladı. 230 boladat da. Ondan play aka. Bolboyt o. Aytdım. Onda at satmaydı kesin. Sen ne? Atam. Bolboyt. Koyanda. Жақсы сатып ал. Yok. Ошо күндө Өзгөндүн базарында ушул атты көргөндөн кийин
Эки базар ата албадым го. Gelen götürt koy dep turasız mı? Bu alıp duray ya. Aka, bir yarım ay yok oldu aka. Kaç kilo cembeti? 6 kilodan cembet ama. Bastırdın bastırmadın Kun mı? bastırdı demek. Şu Sali bastırılasın. pazarın apkeyine 10 kun bastırdım. Şu ulak apar satma şunun bile otar. Dur var mı? Bakı bastırdı. Kim bastırdı aka bu? Toy kaçan boldu toy? Keçe 13 oldu aka. Oşo ele satıtasın. Oo aka bu baylam aka. Özüm çoğumda admalı aka. Pazardan gördüğün so veriyor öyle. Biz de satabız. Aparıp menet kılabız. Kokус neme olbay kalsam da акча болуп калат жакында өзүм алам деп атасың го. Эми насип кайра келип калышы мүмкүн. Ака акчаны даярдап койдум уже. Ат не болду десең, колдо турган болсо эле берем атын кайрачы. Сөйөн кылып атабыз да биз дагы. Жакшы. Разы болуп бердиңби? Бакканыңа разысыңбы ке? Зор барака койла. Жакшы пайдалана алды aka. Айтканың келсин. Акчадан барака тап сен да. Буну той Aka, жоштугун aka zor atamaz aka. тойго чейин чакырып сатпай элең эле, тойдон кийин сатпай. Мага кече алып калды ака. Кече айттың а мага? Эртең менен жөнөдүк да сразу. Бул болсо ака сатам десе, сиз айттым эле о башында ака. Болду.